Hej, velkommen til ja. Her har vi Cristiano Ronaldo i Limited. Og så her har vi Piqué i Limited Edition. Og så her har vi Lionel Messi i Limited Edition. Og så her har vi Casillas i EM-kortene i Topmaster. Ronaldo i EM-kortene i Topmaster. Og den nye Ronaldo i Topmaster. Og så har vi, her har vi Luis Figo i Legende. Michael Laudrup i Legende. Og så har vi Andrea Pirlo i Limited Edition. Og så har vi Lionel Messi i de gamle i Limited Edition. Så har vi Buffon i Limited Edition. Og så har vi den gamle Arjen Robben i Limited Edition. Så har vi Johan Elmander i Limited Edition. Så har vi 4 Casillas i Limited Edition. Og så har vi nogle Dennis Fabregas i Limited Edition. 2. Og så her har vi Frank Lampard i EM-kortene i Limited Edition. Her har vi Joris Okre i dansk mester. Van Persie i Limited. Og det er der. Ja. Som I kan se, her har vi Andrea Pirlo i Master i de nye. Her har vi Andrea Pirlo i Master i de gamle EM-kort. Her har vi Diogo i de nye Master. Her der har vi Mats Hummels i Master i de nye. Her der har vi Zlatan Ibrahimovic. Her har vi David Silva. Her har vi Lukas Podolski i bytter. Karim Benzema i Master. Arjen Robben i Master. Og Aya Toya i Master. Her der har vi Claudio i fanfavorit. Her der har vi Nene i fanfavorit. John Utaka i fanfavorit. Her har vi Jakub. Her der har vi Mikel Arteta. Her har vi John Terry i fanfavorit. Her der har vi Giuseppe Rossi i fanfavorit. Her der har vi Mark Hamsik i og de der to. Ja, her der har vi gamle. Her der har vi Robert i fanfavorit. Fra Polen. Ja. Her der har vi Pedro fra FC Barcelona i fanfavorit her. Her der har vi Andrew i fanfavorit i EM-kort. Her er der i fanfavorit. Her der har vi Esteban Cambiasso fra Inter i Champions League i gamle. Ja. Altså i fanfavorit. Her der har vi Thomas Muller i fanfavorit. Her der har vi John Terry igen i fanfavorit. Ja, og så er det mig. Her har vi her har vi selvfølgelig Casillas. Han er selvfølgelig min yndlings. Vi skal meget have Casillas. Så her har vi Roman Villa. Så har vi Wojciech Diego Alves her. Så har vi Kenneth Verme. Så har vi Buffon. Og så her har vi Lionel Messi i start her. Her har vi Mats Hummels. Her har vi Lukas Podolski. Johan Iniesta. Alexandra Andrea Pirlo. Som Chloe og Christian Eriksen. Ja, her der har vi John Utaka. Her har Frank Lampard og Nicolas
i startplayer. Her der har vi Hamid i startplayer. Her har vi Shinji Kagawa i Rising Star. Her der har vi Maxim i Rising Star. Her der har vi Uranus i Rising Star. Her der har vi Daniel Sturridge og i Rising Star. Og her der har Cristiano Ronaldo i startplayer. Cristiano. Her der har vi Diego Alves, altså kommer til vores målmand. Diego Alves, Timo, Iker Casillas, Jesper Hansen. Og din favorit? Salvatore Sirico, Helton, Fernando Muslera, Balázs, David Gia. Roman igen. Ham der kan fortsætte. Peter Cech, Manuel Neuer, Manuel Neuer, Christian Abiati. Og så har vi Peter Cech i Limited Edition. Andres Iniesta Limited Edition. David Villa i Limited Edition. Tim Walcott Limited Edition. I bitter. Ja. Livia Pastora i Limited Edition. Og Christian Eriksen i Limited Edition. Og Nan i Limited Edition. Og så har vi tak fordi I så med. Jeg har været